BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza bakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri tariki 23 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru acari bwibandeho mu Burundi mu gihe umubare w'impunzi z'abanyekongo ugeze ku 88 ubu hari ikibazo cyihutirwa cyo kubikemura. Narijya ikiza kora kimaze kibonekeza twabonye ko byihuta ko abantu twobimura cyane tuhereye kuri abo bari ku ntanga z'Ikiyaga Tanganyika kabajana mu ikambi iri mu ntara ya Buhumuza. Naho bwa mbere mu myaka irenga ijana Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse inshingano z'abari bahagarariye icyo gihugu mu bihugu birenga 30 birimo u Rwanda ndetse n'u Burundi. Tubafitiye n'amakuru y'imikino ya CAN ikomeza muri Maroc ndetse n'ikinamico urunana y'amakuru ahagarariwe na Chansar Abimana. Mbere gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Giselle dufitiye amakuru agezweho. Murakoze Latifa. Guverinoma ya Uganda yakumiriye kwinjiza mu gihugu ibikoresho bya internet bitangwa n'icyogajuru cya Starlink mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa mbere. Amabwiriza ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro cyahaye abashinzwe gasutamo avuga ko ibikoresho bya Starlink byinjizwa mu gihugu bigomba kubanza kwemezwa n'umukuru w'ingabo General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni. Ni inkuru ya Richard Kagoye tugiye kumva mu ijwi rya Benjamin yo kwizerwa. Amakuru kuri iki cyemezo yamenyekanye binyuze mu nyandiko igenewe abasangiye akazi igaragaza ko yasohotse tariki ya 19 kwezi kwa 12. Ikigo cya leta gishinzwe imisoro muri Uganda Revenue Authority cyagerageje kugabanya uburemere bw'iri tegeko, kivuga ko kugenzura injizwa ry'ibikoresho by'itumanaho bisanzwe bikorwa mu bihugu byinshi. Ntiharamenyekana igihe iki cyemezo kizamara gikurikizwa. Starlink, isosiyete y'umuherwe Elon Musk, ntifite uruhushya rwo gukorera muri Uganda. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakeka ko iki cyemezo gishobora gutegura inzira yo guca internet mu gihe cy'amatora. Perezida Yoweri Museveni uri gushaka kongera igihe amaze ku butegetsi kikagera hafi ku myaka 50 yigeze no kwemeza ingamba zo kugabanya ikoreshwa rya internet, avuga ko bishingiye ku mutekano w'igihugu no kubungabunga ituze muri rusange. Urwego rw'ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwashyize ahagaragara ibihumbi by'izindi nyandiko zivuga kuri nyakwigendera Jeffrey Epstein, umunyabyaha w'ihohotera rishingiye ku gitsina. Izi nyandiko nizo nyinshi zashyizwe ahagaragara kurusha izindi zigeze gutangazwa mbere. Muri izo nyandiko harimo email yanditswe n'uwakoraga iperereza muri Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika ivuga ko Donald Trump yakoze ingendo nyinshi mu ndege bwite ya Jeffrey Epstein kurusha uko byarigeze gutangazwa. Iyo email isobanura ko Trump yagiye akorana izo ngendo na Jeffrey n'umugore witwa Ghislaine Maxwell mu gihe bari biteze kumushinja ibyaha. Kuba Trump yaragaragaye muri izo ngendo ntibivuze ko yakoze icyaha. Ukraine yatangaje ko mu ijoro ryakeye Uburusiya rwagabye drone zirenga 600 n'ibisasu bya misile birenga 30 mu gitero gikomeye kigamije kwangiza ibikorwa remezo by'ingufu n'amashanyarazi. Hatangajwe ibiturikira mu mijyi myinshi kandi ikigo cya leta gishinzwe amashanyarazi cyavuze ko byabaye ngombwa ko gikuraho umuriro byihuse kugira ngo ubukonje bwari munsi ya 0. Abantu nibura 3 bishwe muri ibyo bitero, harimo umwana w'imyaka 4 mu karere ka Zitomir mu gihugu rwagati. Inkuru ya Samir Suhan twumva mu ijwi rya Juventine Muragije Marie. Abaturage ba Kiev bakangukiye ku majwi y'amarira kubw'ibyo bitero byo mu kirere muri iki gitondo. Banasabwe kuguma kandi mu mazu yabo. Drone nyinshi zavuzwe mu murwa mukuru. Ingabo za Ukraine zivuga ko ubwirinzi bwo mu kirere buri gukora uko bushoboye kugira ngo bakureho icyo kibazo. Ibi bitero bishya bikurikiye inama z'amahoro zabaye mu mpera z'icyumweru, aho intumwa za Ukraine n'iz'Uburusiya zagiranye ibiganiro bitandukanye nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Floride. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibiganiro bigamije kurangiza intambara imaze hafi imyaka 4 byari hafi gutanga umusaruro wa nyawo, ariko itangazamakuru ry'Uburusiya rivuga ko Kremlin yavuze ko ibiganiro by'amahoro bikiri mu rugendo kandi ko bitaratera intambwe ikomeye. Latifa. Giselle urakoze cyane.
dutangiye aya makuru ku buryo burambuye. Mu gihe Burundi bukomeje guhangana n'ikibazo cy'umubare munini w'abantu baherutse guhunga bava mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, indwara ya kolera iri gutuma ikibazo cyo kuzitaho gikomera kurushaho. Mu byumweru bike bishize impunzi zirenga 88,000 nizo zimaze kuhagera. Mu karere ka Rumonge mu majyepfo hashyira uburengerazuba bw'u Burundi ahabarurwa impunzi zirenga 30,000, 22 muri bo bamaze kwandura indwara ya kolera. Ejo abayobozi bakuru bagiranye inama n'inzego zitandukanye hamwe n'amashyirahamwe atandukanye bagamije gushaka ibisubizo kuri icyo kibazo cyihutirwa. Twaganiriye n'umuyobozi wa komine Rumonge Augustin Minani watangiye dusobanurira ikibazo nyamukuru cyaganiriweho n'imyanzuro yafatiwe hamwe. Ikibazo hanini nyamukuru twari ko turabira hamwe kwari kuraba uko twokwimura duhereye ku basanzwe bagereye ikiyaga Tanganyika, aho twabonye ko abo bantu bari mu bihe bidasanzwe, aho amazi ikiyaga Tanganyika ariyo bakoresha byose. Narijya ikiza kolera kimaze kwibonekeza, twabonye ko byihuta ko abantu twobimura duhereye kuri abo bari ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika ukabajana mu ikambi iri mu ntara ya Buhumuza. None icyo kibazo cya kolera muri guteganya kuba mwagikemura gute? Ikibazo cya kolera ubwa mbere turiko tugerageza kuvura abo kimaze gufata, ubwira kabiri abaje mu magara y'abantu bari kumwe n'abaje intwaro nabo muri Croix Rouge bagenda bica imigera aho abonetse umugwayi wa kolera baca bagerageza bagapompa imiti yo kwica iyo migera. Hanyuma barungitse abahinga bazoza gushira amazi ku kibuga c'umupira asanzwe hari impunzi nyinshi no ku kivuko ca Rumonge, bafashe kugabanya irandagata ry'ico kiza ca kolera. Ikindi kibonekeza gikenewe cyane n'ibijanye n'utuzu tw'ubwiherero, kuko abantu ni benshi, ubuzima bwabo busanzwe buhari ni buke cyane, aho twifuza ko ari nk'abofasha botanga ubuzu bw'ubwiherero bumwe bita toilette mobile. Ese haba hari amafaranga mwaba mufite kugeza ubu ngubu, cyangwa se ayo mwifuza no kuba mwabona yo kuba yabafasha kuba mwagerageza kwimura izo mpunzi? Ejo duhejeje kugira inama, twasanze dukeneye miliyoni 368. Tukiri mu nama tukaba inama yaheze tumaze kuronka miliyoni 40 yemejwe n'abari mu iyo nama. Abo rero tugiye kubandanya duha ubutumwa, kuko n'abari mu nama benshi bagiye batanze icyizere bati tugiye natwitegura ejo canke hirya y'ejo duheze duterere. Basabye cyane ko ahubwo kuguza konte kugira ngo tuyibaha nabo baheze baterere. None uretse kolera ibindi bibazo bijyanye n'amafunguro cyangwa se n'amacumbi aho barara ndetse n'amazi meza, byo byaba byifashe gute? Mu by'ukuri ifungurwa ntibaronka izikwiye. Uyu munsi bariko cyane cyane bafashwa n'abenegihugu babaha mu Rumonge, amashengero nayo nyine ariko aragerageza gufasha n'amashirahamwe atandukanye, ariko mumva yuko ubufasha ntibukwiye. Hase ikadufasha cyane kuko mu mpunzi zirenga kurenga 30,000 iramaze kunguruza abashika 3,915 bajana mu nkambi iri mu ntara Buhumuza, cyane cyane abo tubona byihuta cyane begereye ikiyaga, dufashe kugira nabo bashikanwe mu iyo nkambi. Kuva ku munsi w'ejo niho twiteze yuko imodoka za mbere zatanzwe n'abari mu iyo nama zotangura kunguruza izo mpunzi zibajana mu ikambi. Uwo yari Augustin Minani, umuyobozi wa komine Rumonge. Dukomeje n'aya makuru, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakuye mu nshingano abari bahagarariye icyo gihugu mu bihugu birenga 30 birimo u Rwanda ndetse n'u Burundi. Iyo ngingo yafashwe mu gihe iki gihugu gisa n'ikirimo kongera imbaraga mu kuvugurura no kongera gutunganya urwego rushinzwe imigenderanire mpuzamahanga mu rwego rwo gushyira mu bikorwa umugambi wa Trump yise America First. Ni inkuru ya Jacques Dacier Hondemondo. Abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu 30 vyakoze ko n'iyi ngingo batanguye kubimenyeshwa mu ndwi iheze. Ibimenyesha makuru byo muri Amerika bivuga ko benshi muri bo arabo ku gihe ca President Joe Biden yasubiriwe na Trump. Vyemeza ko bahawe gushika mu kwezi kuza kugira babe bashitse i Washington. Iyi ngingo ifashwe mu gihe Leta Trump isa n'iri kirongereza umurindi mu gutunganya gushasha igisata c'imigenderanire kugira cisunga intumbero ya America First, Amerika bwa mbere.
bamwe mu nzobere mu migenderanire bavuga ko guhindura abaserukizi 30 icarimwe ari ikintu kitari bwigere kibaho muri Amerika mu myaka irenga ijana iheze. Abanegura Trump babona ko ariko arondera guha ayo mabanga abashigikiye politike yiwe gusa. Mu bihugu vyakozwe ko n'iyi ngingo harimo Burundi n'u Rwanda. Mu Rwanda Mico Myiza Jean Paul ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yatangiye kwiregura hakana ibyaha bine yarizwe n'ubushinjacyaha. Mico Myiza Jean Paul woherejwe n'u Rwanda n'igihugu cya Sweden mu mwaka wa 2022 aregwa ibyaha bya jenoside, ubufatanyacyaha muri jenoside ndetse no gusambanya abagore nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mugenzi wacu Yves Bucyana yakurikiranye iburanisha ry'uyu munsi yadutegurira inkuru ku buryo burambuye. Mu kwiregura kuri uyu wa kabiri Mico Myiza yahakanye kuba mu mutwe w'interahamwe nk'uko yabishinjwe muri uru rubanza. Asobanurira urukiko ko interahamwe zari z'ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi icyo gihe. Ati sinari kuba interahamwe kandi zikomeye ngo nige muri kaminuza nirihira ishuri. Yifashishije ikoranabuhanga rya video avuga ko Mico Myiza wavuzwe n'abatangabuhamya bamushinja atari we uri mu rukiko. Yerekanye ifoto iri ku rupapuro mpuzamahanga rwatanzwe rusaba ko yafatwa. Ifoto igaragara ko itandukanye n'isura ye. Umucamanza yamubajije niba koko iyo foto iri ku rupapuro mpuzamahanga rusaba ko afatwa. Arasubiza ngo nibyo. Asobanura ko nta rwango yigeze agirira abatutsi. Yavuze ko yari mu ikipe ya volleyball, yagiye ku Murindi ahari icyicaro cya FPR Inkotanyi gusabana n'ingabo za FPR, kandi ko kujya ku Murindi yarazi ko ashyize ubuzima bwe mu kaga kuko abajyagayo bafatwaga nk'ibyitso by'inkotanyi. Avuga ko kujya ku Murindi bashyirwaga ku rutonde na Minisiteri y'Ingabo y'icyo gihe, ko bashatse kugumayo ariko wari uyoboye ingabo za FPR Perezida Kagame akababwira gusubira i Kigali. Mu magambo ye ati yonza kujya mu nkotanyi icyo gihe ubu sinari kuba nicaye mu rukiko, nari kuba naraguye ku rugamba cyangwa ndi umusirikare. Yanavuze ko bidashoboka ko yakwanga abatutsi nk'uko yabishinjwe ngo kuko ari mama we n'umugore we bava mu bwoko bw'abatutsi. Abamwunganira bavuga ko abatanze ubuhamya bivuguruzaga kandi ko ubushinjacyaha butabasha kugaragaza uburyo yabaye mu mutwe w'interahamwe, bityo bukaba budakwiye kumushinja kuyobora interahamwe. Ku byo kuba kuri bariyeri yo kwa Ngoga imbere y'iwabo avuga ko we nta bariyeri yashinze kuko icyo bise bariyeri atari cyo, ko ahubwo haberaga ihuriro ry'irondo kandi si we warishyizeho. Urubanza ruzakomeza ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze cyane. Judas, ndabona ku mbuga nkoranyambaga abadukurikiye bakomeje gutanga ibitekerezo. Ego Latifa, imwe mu nkuru dufise ku mbuga zitandukanye abantu bariko baravuga ko cyane yerekeye ingingo ya Trump yo gukura mu mabanga abaserukira Amerika mu bihugu 30 byo ku isi harimo Uburundi n'u Rwanda. Pastor Mami Violeta yagize ati ibereke ko Uburundi n'u Rwanda turi bamwe, ntaco twagapfa iyo umuzungu aturebye abona turi umwe, naje iyo ndebye mbona abarundi n'abanyarwanda bafitaniye isano. Rick Machad we yanditse ati muzovyuka musanga Uburundi n'u Rwanda yabirasiye rimwe kuko bose muri kumubuza kwitwarira amabuye ya Kongo. Delphin Muinda nawe yagize ati nta kibabaje kirimwo kuko Amerika yadufatiye ibihano kuva kera, ubwo bagerageza gutembagaza ubutegetsi birabananira, nta vyagusaba duha nta n'ivyo dushorayo. Dieudonne Nduwayezu yavuze ati basigaye buguruye iburo gusa, ijya nyubakwa yabo tuzoce tuyigira Musée National. Urakoze Judas. Twerekeje mu mikino ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Yves Bucyana ugiye kutubwira mu ncamake amakuru agezweho y'imikino cyane cyane ajyanye n'igikombe cy'Afrika cy'umupira w'amaguru. Yves, wiriwe neza? Wiriwe neza Latifa. Hari hateganyijwe imikino 4 uyu munsi, hari yarangiye ndetse n'indi iri bukinwe, byifashe gute? Uko byifashe nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakinnye na Benin umukino wa mbere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itsinda Benin igitego kimwe ku busa. Kuri ubu hari gukina Senegal na Botswana. Senegal yamaze guterekamo ibitego bibiri bya Nicolas Jackson ukinira ikipe ya Bayern Munich n'intizanyo yavuye muri Chelsea. Ku isaha ya saa moya n'igice rurarwambikanye hagati ya Nigeria na Tanzania, naho Tunisia ikaza gukina na Uganda ku isaha ya saa 4 za nijoro. Cyane Yves.
aya ni amakuru ya BBC gahuzamiryango mukomeje gukurikira. Ubu ni saa moya n'iminota 44 i Nairobi muri Kenya, ni saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. N'umwanya wo kumva ikinamico runana. Agnes atunguye Chris. Stefano we byamukomeranye n'urunana. Ariko gisika nkwanze rwose uwo mwese babiri se mbese narinze njya kure niyo nafata urugero nka Pascal ntavuga se ko atazajya gutanga amakuru muri systeme imibereho ngo keretse ngo niba amafaranga ariko nawe ni Pascal nyene wataye umutwe. Umuntu ufite imitekerereze mizima ntabwo yakwanga gutanga amakuru muri systeme imibereho, kandi uzi ko hari service zitangwa hagendewe ku makuru ayirimo. Yewe ibyo ni ibyo wivugira nyine kuko wowe utabikurikirana umunsi ku munsi kankwa. Hariho abakungu rwose bafite amafaranga ariko batarasobanukirwa icyo systeme imibereho aricyo ni ikimaze rwose. Nk'abandi busha ubwo nk'abandi wafashe Rwemesha se nawe abuze so mukina ni Nyarurembo yose komanda. Ariko ubu nawe rwose ari mu bongeye guheraho mubwira ibyiza byo gutanga amakuru muri systeme imibereho. Cyakora busho nizere ko baguhemba gatubutse kuko akazi ko kuba parisosho karakuvuna pe. Banize bamemba kari kakaba heto. None se kamwa gutanga umusanzu wanje mu iterambere ry'igihugu cyanjye ndetse by'umwihariko mu kagari kanjye ka Nyarurembo urumva ntacyo bimaze. Iterambere ritagira icyo rikwinjiriza se urumva ari iterambere ki? Ngiriho suko mbibona. Iyo mbona akagari kacu rwose gatera imbere bintera ishema. Yego kuko mbanzi ko rwose harimo n'umusanzu wanjye. Oya busho oya rwose nta kubyuka wiruka mu bantu bashishikariza ibintu bibafitiye akamaro wowe ntacyo ukuramo. Oya rwose bivuga gutyo kankwa inyungu nyikuramo rwose kandi nyinshi. Niwumva ahubwo noneho mu kwezi se baguhangaye. Yewe inyungu mbarasingyo y'amafaranga ndeba n'icyubahiro abaturage rwose n'abayobozi bamwe ku buryo ngira no ku karere rwose bakanyakira neza kandi rwose bati uri parasosho natambuka undi ati nawe uri parasosho ndetse ibyo wowe wumva ubwo nta kamaro bimaze kuko nta gaciro ubwo byima. Ese niwe wasuhuzaga mama? Nigewe waramutse utese? Yewe nta mahoro. Ntabwo urwaye se mwana wa? Kubera iki ukeka ko ndwaye se mama? Ubu nje hamvuye kukureba ku cyuma nsanga harakinze numva ngize ubwoba. Ubwo ko ntakoze se? None se ko ku minsi mikuru ariho mwajyaga mukora cyane musera abashaka agasuru ko kunywera mu ngo zabo, nari gukeka ko ari ikindi cyatumye udakora uretse uburwayi. Ndi muzima. Ikibazo ni imashini yapfuye. Ubu ntimuri gukora? Reka nta mikorere hari ubu rwose nibereye mu rugo. Ewe nta kundi ni ukuba wihanganye igihe batarayikoresha ngo usubire mu kazi. Nta kundi nyine nuko bimeze mama. Yari amahoro se wanshakiraga? Ni amahoro nuko gusa hari icyo nashakaga kumfasha. Washakaga ko ngufasha iki se mama? Iyi minsi mikuru isanze ntako mpagaze nagira ngo nujya guhaha nanjye uzanzirikane urebe icyo ngurira. Yego ko ntibyo se burya wanshakiraga? Humurere gasinga usaba byinshi ndabizi ko umugore wawe utamukira. Nushaka ngurira umuceri n'akaboga gusa nzabona icyo nihera bariya buzukuru. Umuceri n'inyama mama? N'amavuta guteka di mfite ibirayi hariya ndashaka kuzabibatekera mu mavuta nabonye babikunda cyane. Mama umva nkubwiye ukuvuga ngo umeze nabi. Nje ndi nyuma yawe ahubwo wowe rwose sakasake ntuburize na dukiya rwose tureko twakwikura mu isoni z'iminsi mikuru. Ariko se wagiye umenya ko wabaye umugabo ukajya ureka kwirirwa utaka kareme? Ubu uzabaho uteze amaboko kuri nyoko ugeze ryari koko? None se rwose ubu ugiye kwirengagiza imbyambayeho koko mama? Ntuzi ko hari n'abantu rwose ngifitiye amadeni bangurije ngiye gusaba na n'ubu ntazi niba nzanabishyura. Ariko narakubwiye wanga kunyumva. Ubu iyo utaza kumvira inama z'umugore wawe ukumva icyo nakubwiraga ntabwo uba ufite ibibazo bingana gutya. None se urambwira gutyo ngo mbigenze gute kuko mama? Uko umunyarwanda yaciye umugani ngo icyo nakoze irabanza iyo mbimenye igaheruka.
ngira ngo ubwo washimishije umugore ugakora icyo ashaka ntacyo wicuza. uragana ese kuzindutse busho. Waramutse Steph, ahubwo maze nkubaza. Wowe wamaze gutanga amakuru muri system imibereho. Waramutse ariko. Ndaramutse. None se kumbaza ibyo bya system imibereho imeze bite? Mva. Remesho yaherutse kujya ku kagari gutanga amakuru muri system imibereho. Hageze agaruka ataratanze ngo yumvise amubaza iby'imitungo yera. Aha, ubwo ze nabambana Nyiramarizara. Amakuru yatanze kera rugikubita. Cyakara ko Nyiramarizara badamu b'inyarurembo bitabira gahunda za leta pe. Cyane. Asabanutse rwose uriya mugore. Buriya rero ngewe ibyinshi simba mbizi. Wabimenye ute? Njya kumva nkumva yarabirangije. Kwabereye mu gacupa kose Stephen. Haraho yinkira se cy'iminsi mikuru ngo njyanera wabona makuye byibuza agaceri n'agashingo ry'inyuma. Kirakaze cyavaye wa mugabo. Ko mbona wagira ngo Nyarurembo bose bujuje nta uzongera kubaka. Ariko Stephen. Nawe gitago muvandimwe banje rwose usigaye undyarye pe. Ngaho. Ubwo se ko mbona ufashe ibikoresho nta kazi ugiyemo. Wa mugabo se nubwo mfashe ibikoresho wagize ngo ngiye mu kazi. Ntazongeye kubikoresha. Ngiye kubikoresha. Ndasa nk'uhunze nako ndahunze. Ngo iki? Uhungaze habaye iki? Uhunze iki? Uhungiye iki? Usho. Mbwira rwose. Ibyago bibaho. Nyuma yaho wamushenze ngo ni Pascal abwiriye Nyiramariza ko naryamanye n'umugore we ngo nkaba naramuteye nda. Ubumerewe nabi pe. Ndabyumva Nyiramariza nta koroheye. Nanjye rero yashatse kubimbaza ariko nanjye mbakaza ubwenge ta. Aransuka amagambo asharira kurusha ubumara bw'impiri. Nyiramariza ndamuze yafashe irange. Arusha amakari ntare yakomeretse pe. Ubu ndebye kwirirwana nawe rero mbona ko byagera nijoro umwe muri twe yafashe undi mu ijosi. Misemo gufata udukoresho negera nkaho ngiye mu kazi da. Ko bikaze se Stephen. Ubwo se wazegera nkaho ugiye mu kazi kugeza ryari koko? Ubwo se ntari butahera? Umva bushombe ngo arambaza di. Ndawe nakubaza se nyine. Ubwo se urambaza gutyo urumva ngiye mfite igisubizo koko? Ahubwo ngira inama. Bemagaze gatura nshaka Devo. Yego ndabashaka. Amakuru se. Bonye ukuntu waza gundeba ndavuga ngo byanze bikunze uranshaka. Titire nagushakaga rwose. Numvisha imodoka yatse ndibaza ntaho ntimwamugiyera. Byagenze bite se ko numva uyu munsi nta kibazo kidasanzwe nakiri. Ntago ari iby'akazi. Ni akantu gasanzwe nashakaga kukubwira. Nta kibazo wambwira. Muratashye se cyangwa naho munyarukiye muraza kugaruka mu kazi? Birasa nkaho ntari bugaruke. Mfite abashyitsi mu rugo. Ibyo nagomba gukora byose nabishyize ku murongo ubwo naheje. Noneho muri munyihanganiye nk'iminota 2 ndaje. Ugiye heze? Hari akantu ngufitiye kari hariya mu biro reka nze nkakuzanira. Akana mfitiye? Ngaho tebukaye. Ndatinze se? Oya. Wagira ngo warubizi ko nihuta ntabwo utinzeyo. Wow. One nice gift from the Devoted family. Nukuri nshimira Shyaka. Uti mwakoze cyane kuri impano nziza mu mugeneye. Impano yo ni yawe wayimpaye na nyensi. Ngo yo ni impano yakugeneye iminsi mikuru. Wow. Ariko ni nziza koko. Anyesi nawaze gutungurana. Harimo iki se Devo? Ariko Titire ubwo ko umuntu yampaye impano ngo nkuzanire ndangije njya no gufungura ngo ndebe kirimo. Ushobora kudafungura ngo urebe ikirimo ariko yakubwiye ati unshyiremo iki. Oya, iryo ni ibanga ryawe nawe ntabwo yigeze ambwira ikirimo. Usibye ko utagomba kugira amatsiko kuko niyo ushatse wayifungura. Oya, reka ngende umushyitsi wanjye atantanga mu rugo ndaza kuyifungura mpageze. Gusa umumbwira uti wakoze cyane. Ati Chris aragushimira bikuye ku mutima. Ugutumikira nabyo ni byiza. Hako se buriye byiza cyane se uko wamwibwiriye imbona nkubone. Urumva ko mfite abashyitsi uyu mugoroba bishobora kutankundira kubona uko mureba. Umuhamagare kuri telefone. Umuhamagaye kuri telefone akumva ijwi ryawe umwibwirira sibyo byarushaho kuba byiza. Nuko kante yimpera ubwo bwatsi di sinari namenye ko waje. Mingewe ntabwo ari kantengwa. Wowe Stefano se ni wowe urimo uha amatungo ubwatsi?
mbuzwe n'iki se si amatungo yanjye yego ko rero igitangaza gitangaje kirabaye ngewe ndumva ntacyo bitwaye kuba nsanze inka yabira nkayiha ubwatsi aha nuko wakoze twagushimiye ubutaha no gufata nanjoro ukajya ujya no kwahira ariko kugira ngo nanga urugo rwanjye hari ko ntashye hakiri kare se yimpereza urebe ko ntagenda nkabuzana utashye kare ubonye icyo urata utashye kare se uzanye iki nyamara nta n'icyo ntazanye da ni uko urimo kunyuka inabi ariko muri amverope rwose mfitemo akantu ntacyo nkubajije nta n'icyo nshaka kumenya gusa ubu kuko urabona aka gapira atari keza nyiramari kuba wakaguriye waguriye nde wundi se atari we mariza yanjye mu kazana warwaje kare karabaye rero niba ari yanjye yimpe mbona icyo nzajyana mu misejo akira rwose gusa amafaranga yambanye make nashaka no kukugurira igitenge hari ikibazo se uzaba ukiguriraho ubushobozi buzabonekera icyangombwa ni ukuba unzirikana gusa hari ikindi ntakuzirikana se wowe nyina w'abana banjye ntazirikana ndi kukumariza reba iyi si byeri nkuzaniye mvuga nta mpamvu yo kurara iruhande rw'umuntu ufite inyota kandi wowe wahembutse aka kabyeri se nako nakunzaniye cyane rwose nako kakiruze kugasoma rwose urakoze pe ntako utagize ngo nzirikane ndemezo uhamagara ndemezo se uragira ngo abigutwaze ndemezo we karamema fata icyo gikapu cyawe ushyiramo amakayi maze uze hano nkwerekeye niba ushaka ko mukoreshereza homework rwose ndumva ntabishobora nyiramari mureka ibyo atumva nzabimwigisha ejo ndabitabye Stefa kano kanya fata umuhungu wawe umushyire na Dina simurera ntiyapfuye nyiramariza mwiza wanjye n'ukuntu twakundanye kuko urampinda ndakubwiye ngo fata umuhungu wawe umushyire nyina guhora nkubembereza nibyo bituma umfata nk'ikigoryi ndemezo nguyu n'amakayi yigiramo ngaya urabona atayafite ndavuze ngo uyu munsi ntandarire ahangaha wakwihanganye kuko nyiramari ariko ndihangana nzageze ryari uriya si kagabo nareze kuva ari umwana uyu si ndemezo wa Nadina none nihangane nongeraho n'impanga za mukobwa jana nta soni ni kufunguye inzoga kiri ese urashaka kunywa kamwe ntuzi ko kamwe kenshi umugabo bakamuhamba icyiza ni uko ufite imodoka reka nyine wenda kugenda n'ibinanira urantahana ibyo ntugire ikibazo rwose andi makuru se ku ishuri bimeze bityo ku ishuri rero turaho nta kibazo gihari twarangije n'igihembwe cya mbere rwose ubwo igihembwe kirangiye n'umwaka ugiye kuhita urangira sinzi ukuntu iminsi isigaye yiwe ikibazo ni utabona kwiruka ngo wirukankane nayo ese ushatse kuvuga ko nasigaye mu iterambere Norbert buriya iyo tuvuga iterambere ntabwo tuba tuvuga amafaranga gusa tuba tuvuga gutera imbere mu buryo bwose no mu kwaguka k'umuryango ese ugire ngo kubona umugore muzabana igihe cyose mu bakobwa bari hanze aha biroroshye Norbert hanyuma ze ko mbona impano zifunze neza ziriho n'imitima ushatse kumbwira ko utazihawe n'umukobwa kiri mwese ahubwo ko ari babiri reka noneho bari kukurwanira icyakunaniye ni uguhitamo buri imwe ni iya nyesi indi ni yakwipangariye noneho nimba ari uko bimeze rero urabarongora bombi urabimfasha mu bwo bimbwiye nuko bikorwa reka ndarengana kuko mu by'ukuri Leya ni igitomati pe umugabo wese yakwifuza kubana n'umugore uteye nka Leya ariko nyesi nawe tumaze iminsi duhurira muri siporo tukaganira nkibuka ukuntu ari umukobwa ugira imico myiza utuje mbese ari umukobwa ubereye kuba umugore w'umugabo amaherezo usa akazaba yahekiriye urambaza kandi nshaka ko umfasha guhitamo ahubwo nyine mbwira wowe urabona ari Leya na nyesi nahitamo nde urunani rwo tugejeje ku musozi w'amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba naho mu mikino y'igikombe cya Afrika Senegal itsinze Botswana ibitego 3-0 mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi aya makuru yarahagarariwe na Chansar Abimana no kwanga bw'ibyuma twari turi kumwe na IBR